عصيتك ربي فأمهلتني. เรื่องน่ะอันyatim sajan lu hidayah lung ibu anak mentuanya lung tagun kedrongan perumoh lung idam kanaknya 2 bulan punoh ma hana uro yang hana kamu moh lun kli urinang lun kli pakan kli wate kamu bibu kana yatim buto ipaju engkut hai yatim paju tiap lo engkut laga aku deh lung tu biat ro pakai lu yang lo engkut lung pusiang dua lung tagun lung idam kanaknya wate ban lu ya cok kan ani yatim lihat tatagun lung hui awaknya dalam paju bu rame-rame lung kalan awaknya di paju bu dengan kuah engkut na lampingan tapi haijat paju akhirnya lung temanyang penasaran lung hana mangan engkutnya ataupun putra ataupun salah tatagun kadang anak ngit hai tengok paju hana galak jika datanya lung tanya nak pakan hana ka paju engkut ka paju engkut tanya to bini pati mi habis engkut je tak cok lung untuk kedeu pati ipat hai du mentangkut untuk teput tak lung ke lain hana tahu ikhim keroi ingin tengok ikhim ingat terji ikhim bui paju engkut dipuduk sampai nagli lung kalan entah otanya lung hana lung dodol lung ke kati pegah yang butuh pakan hana ka paju engkut akhirnya tumpahlah air mata mereka lung sendiri juga lung mau karena hana tong lung kalan menan nan depui ke abia kan hana lung paju engkut tapi maklum hana tong paju engkut lagi lung di rumah jamun hana lung yang engkut lagi wate lung nak paju engkut nyo abia lung tinggal lung kali adik lung di rumah hana paju engkut lung tapi nang pedino tapi adik lung hana engkut paki adik lung yang handai paju engkut lung tanya ban mela enji lagi nya ni pegah ia mata ai meling-ling dodol lung pi lomoh hancur jantung rupa ji lagi nyo dong ku di pan yatim lang kampung mah hana tau pegah saja mak ai rayu sabar hana ge peluang mak ai gad akai hana gak juk bak ni tetapi bermacam kejadian mak anak yatim kesemengut bak ni dempa ke pegah bak ni ge beri kesenangan kepada ji artinya ge beri harapan yang harapan itu tidak pernah terwujud kenapa karena beliau miskin wate anu ilake engkut jangan tinggal ke lekau wate anu ilake baje jangan tinggal ke lekau gede pegah hana gede buat pegah munya sempat nyo terjadi ya jual celaka be nyo lo pegah nyo ngabek celaka teman du paling munya tekali celaka be celaka tha cukup bahaya cukup baik tak pegah kejadian yang nyata-nyatanya hana payah tak pegah kali maka le katanya hentikan masalah yang ada kalau ingin untuk hidup ke depan lebih baik